جنابندن و چند یارونای تیوی دما خوش به بینرین هیجا بویرین کودناوا روشه ده قومی نمیجوره ده بلتنا داویا روشه ده پیشکش بگیرن. چارکیا بدم او بدور و یاریا هفت سروکا کجدی و پارلمنترا هده پیل لگوان ایدی نوتو هفت روزانجی لپی خود هله گوین یا کن نکار ایدی لسر لنگان خواه راوسته ده دوماندنا چارکیا خود جیب بریاره لجوله مرگه گل خواستن جبو گوین مشکل دار بخن لی پولیسین حکومت فاشیست یا AKP با آوه که هوانه ایریشی مجوانان کرن. برخودانا هفت سروکای که جده لیلا گوون آب آرمانجا تجرید کرنا ریبر او جلان بداوی ببه دست بگیره و برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگر کریه دروجا نود و هفتانده یا. گوون ده 18 مجدارات 1018 ده دست بگیره وگر نهال گرتیگه هجی نزی سیاست گرتیین سیاسی دگره و برچیبونه یا بیداوی و بیدور وگردنه. کجا گوون صبیحه تمیزکان کو بدایکا و خراد بینه دیار کرکو روشا گوون پر خراب بیو و گوت دایکا من نکاره بری کو پیک رازه ایشکا گراند که بسره وی تاسیون آوی تمکیمه و جبو بهنجی گلکی حساس بویه. لعالیه کی دن پشگریا ببار خدانا لیلا گوون را روژ روژه زیده تردبه. اندامو رو برین پارتیا دموکراتیک آگالان هدپه خواستن جبو روژا سدمین آبار خدانا لیلا گوون و شرمزار کرنا تجیدار سر ریبر او جلان ججول امریکه بمشن آمده. مشوش بازده باجاران بر به آمده و بکاتبه. اندامو رو برین هدپه ین جول امریکه کو خواستن دست به مشه بکن راستی آستانگین پولیسان هاتن. بریا مشه پولیسان لگلک جهن باجیر ریگرتن بندین کنترول دانین. لی پرلمنترین هدپه برتک نشانی آستانگی آدانه و دست به مشه کرنه. بلی هفسروکا کنگره جواکا دموکراتیک که جدی لیلا گوون در روژا خویا چالکیان و تو هفتان ده تقص کرکو برخوادانیا وان لدشی تجریدی و بسر بکوم. ایرو لمجلس ترکیه جوینا کما هدپی هاتل دارخستن. هفسروکا که جدی لیلا گوون کو نوتو هفت روشن لدشی تجرید کرنا ریبر اجلان دیگی روا برچی بونه دیه به دیمن پیامکش جوینی رشان. گوون به بریارداری آخوا آسر کفتنی به وان گوتنان آنی زمان وکه کوهن زنن امنها دنوا برخودانه که گله که گرینگ دنه برخودانه روش بروش دنگ وده اف برخودانا هین در دوران عاجز دیگه جبر ویه که چالاکیا کو دول استانبول پیک هاتی بو آتبو براستی جی و نشان دا کو او کس نزلامه ایدی شانسی وی نینا کو بیشه از نهیلم کو فلان تشتیک بیکرین جبر کو لدیش گفین هاتن خوارن هون لور بون او ول برخودا تقص و اف برخودان بسر بکوه دوی ریه ده بیگمان دبه هنگ بکوین لی بلی یا گرینگ سرکفتنا آرمانجیه دوی مجاری ده از با او گلی ما پشت راستم برخودان جیانه. اندامین شانده آشتیان ناف نتوی جبول کلین کرنا تجرید کرنا ریبر اوجلان او روشا چالگرین گروا برچیبونی لترکیه نه اندامین شانده لناوندا هدپی لگل هفسروک پروین بولدان هفدیدن پیک آنین او جبو آشتیه که ماینده خواستن تجرید کرنا ریبر اوجلان ورشکاندن. اندامین شانده آشتیان نتوی با آرمانجا لیکولین کرنا تجرید الامرالیه چون ترکیه. ده چارچوبه سردانی ده اندامین شانده ناوندا هدپی به افسروکا پارتی پروین بولدان ره هفدیتن پیکانین. پشتی هفدیتنه دا خویانیا چاپمنی حداین. افسروکا هدپی پروین بولدان دیار کر که او هاتنا اندامین آشتیا ناونتوی گرینگ دبینن او ها گود. گرینگه که تجرید کرنا برز عبدالله اوجلان دروجه و جیهانی ده. ده هفدیتنه ده ما ببیر خست که بسالانه تجریده که گران لسر برز اوجلان هاتیه فرس کرن. اف تجرید و قدخه هشت کل ترکیه روشک آلوز پیدا ببه. وزیر کارین هندر و عدالتی برای ایزلندای آگموندور جان اسونجی تکلداری سردان خو او آگاهیدن. کومامه ج آرژانتین، ایزلندا، امریکا و انگلیستان هاتیه. فکارین ما همویان یکه. اف یک جی روشا مافین مروفانه کل ترکیه بر به نباشیه وده چه. منامه یک جو وزیر عدالتی ترک رشاند و داخاز هفدیتنه جکر. دنامه ده مجره گوت هایا مجیهیه کدامه که دریجه دستور نای داین عبدالله اوجلان مالبات و پاریزن خو ببینه.
Divê êdî tecrîd bi dawî bibe. Ji ber rewşa tenduristiya çalagerên greva birçîbûnê em bifikarin. Parazvana mafê mirovan a Arjantinî Baverly Ankin jî wiha axivî. Daxwaza me ew e ku piştgiriya ji bo gelê Kurd zêde bibe û tecrîdkirina Birêz Abdullah Öcalan were bidawî kirin. Divê were zanîn ku pirsgirêka mafê mirovan û tecrîdê bi hev vegirêdayîne. Mîna Amerîkaya Latîn lazim e hemû kesên li vir hêza xwe bikin yek û li dijî tecrîdê rabin. Yek ji sekreterên Sendîkayên Brîtanyê Emmanuel Cortes jî wiha got. Bi navê Sendîkayên li Ingilistanê ez li virim. Nûnerê 7 milyon karkerî me. Em ji bo piştgiriyê li virin. Gelê Bakurê Sûriyê li dijî komploya li ser Rêber Öcalan pêk hatê çalakiyên xwe zêde dikin, bi sedan şeniyên bajarê Kobanê û ciwanên êzdî yên li Şebayê li qadan bûn, her wiha çalakiya greva birçîbûnê ya li Amûdê bi tevlîbûna 225 kesî jî dewam dike. Ba armanca şermezarkirina komploya 15 Sebatê ku li dijî Rêber Öcalan pêk hat, tevgera ciwanên şûreşger li Kobanê meşek li darxistin. Meş li navçeya Taşlûgê ya Kobanî ve guherî mitîngê. Di mitîngê de axaftin hatin kirin. Kesên axivîn gotin bi hêza gelê Kurd dê komplo bêşikandin. Meş wê sê rojan dewam bike. Li Şehbayê jî ciwanên êzîdî bi meşeke girseyî banga azadiya Rêber Öcalan kirin. Li ser navê ciwanên êzîdî daxuyaniyek hatayîn. Di daxuyaniyê de hate teqezkirin ku heta tecrîda li ser Rêber Öcalan neyê şikandin, ew ê herdem li qadan bin. Meclîsa Navçeya Dêrekê jî civînek li darxist. Di civînê de Endama Koordînasyona Kongrasdar Foza Yusuf axivî. 20 sal ji ber xwedanî, 20 sal gelê me bi iradeyekî mezin, bi fedakariyekî mezin û bi înadekî mezin li hemberî vê pîlangeriyê serê xwe hildayê. Di dawiya civînê de beşdaran teqez kirin ku pêwîst e çalakiyên li dijî komployê û têkoşîna ji bo azadiya Öcalan dewam bikin. Li navçeya Amûdê çalakiya gerava birçîbûnê di roja didiyan de ye. Çalakî bi tevlîbûna 225 kesî dewam dike. Çalakiya greva birçîbûnê ya li Başûrê Kurdistanê jî dewam dikin, berxwedana Nasir Yaz di roja 84 û ya Fadila Tok jî di roja 24 de ye. Çalakiya greva birçîbûnê ya bêdawiyên endamê min nûnertiya Meclisa HDP li Başûrê Kurdistanê Nasir Yaz di roja 84 de ye. Bijîşikên ku rojane tendurustiya Yaz kontrol dikin diyar kirin ku di 10 rojên dawî de rîtma wiya dil xerab bûye. Tevê rewşa tendurustiya Nasir Yaz dîsa bi ısrara ku çalakiya xwe dewam bike. Endama Koordînasyona Meclisa İştarê Fadila Tok jî greva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger di roja 24 de ye. Her wiha li Hewlêr, Silêmanî, Kampa Mexmûr û Şengalê jî çalakiyên bêdem û yên dorveger bi serdan û komên nû jî dewam dikin. Greva birçîbûnê ya bêdawî û bêdorveger a li Strasbourgya Fransayê bi biryardarî di roja xwe ya 58 de ye, îro endamên Partiya Komûnîst ya Fransayê serdana çalageran kirin, çalager Yüksel Kod jî kêfxweşiya xwe ya ji bo serdanê anî ziman. Çalakiya berxwedana li Strasbourgê ya Fransayê ku bi çarda Kurdistaniyan dest pê kirî di roja 58 de ye. Îro komek ji Partiya Komûnîst a Fransayê serdana çalageran kirin. Tecrîd li dijî peyama mafê mirovan e. Sedema serekeya vê bêdengiyê bazirganiya di navbera Tirkiye û Fransa de ye. Çalagerî Yüksel Koç û Kerem Sulhan jî kêfxweşiya xwe anîn ziman û wiha gotin. Serdan ji bo me cihê moralê ye, bi biryarin û li gel hemû bêdengiyan em ê tecrîdê bişkînin. Bi heman armanca çalakiya bêdem û bêdorveger a Şiyar Xelîl li bajarê Nürnberg ê Almanyayê roja 18
مصطفى توسکان ال دیسبورګه او یوسف ایبا لباجار تورنتو کانادایی دروژا سویاکان دا دوام دکن. ایرو مالباتا شهید یپگه کانادایی جوهون روبرت گاوا روش آوا سردانا ایبا کر. ایبا جی به مورال و جوش کمزن او پیشوازی کرن. مالبات کولیا یا کوینه شهید لسربو دیاری دا ایبا. چالاکیا شوان اگوکلو و سلطان یگیت لپایتاخت آوستوریا ویانایی دروژ یانزدان و یا امام شیش آل گالار آبریتانیا جی دروژا 58 دا دومه. نوبت آزادی جو جلان را هفته یا 347 دایه و هفته بکومک نوج آلیه سی کسین جباجاره برنیه سویسرایی و هاتا دور کردن. لآلیه کدن اندام من مجلس باجار فلورانسا یا ایتالیا جبو شرمزار کرنا تجرید السری بر او جلان و پشتگیری داینا گروین برچیبونه داخویانی اک چاپمنی ادان و گوتن دوی او جلان و کرتین سیاسی ورن بردان. هروها بانگ لهر کسی ها تکرین تولی مشامزن آشانزه سباته یا کل رومای ورال دارخستن ببن. جبو شرمزارکرنا کمپلا ناودولتی یا لدژی ریبر اوجلان کردستانی او دوستین خواه جسی باسکان و برب باجار استراسبورگ و دمشن چالاگرین مشی دریش و 16 سبات لگل 10,000 کردستانی لقادا متینگ یا استراسبورگ بگیجن هف. بروجانه کردستانی و دوستین خواه جه آلمانیا سویسرا و لکسمبورگ لسر یا باجاره ستراسبورگ نه. مشا باسکی به بشنگیا تفگرا جوان شورشگر کج باجار آلمانیا من هیمه دست پیکر دروجا سیانده یا. پیتری 105 جوانان بجداری مشه بون. لپولیسن آلمان لنزی باجار کارس روحه ایریش جوانان کر او وان دور پیچ کرن. آستانگین پولیسن آلمان او بو کولگل هلدانا پوسترن اوجلان او دروشمین دلسوزیا به اوجلان ربو. پولیسان پشتی نافبرا جوانان او قیر کرنا دروشمیا بجی سروک اپو شونده به هنجتا اف دروشمه قدخه ایریش جوانان کر او گلک جوان بنچاف کرن. تکلداری ایریشا پولیسان کجدکه داخویانیک نویسکی بلاف کر. کجدکه داخویانی خود داخواز جه حکومت آلمان کر که دوج وینی زکاتیا خواه برده. هروها کجدکه بانکر که کردستانیان لآلمانیا و اوروپای لدیجی وان پیک آنین فاشیست این آلمانیا دا کفن قادان. انترناسیونالیستن اف دروژن جه لکسمبورگ برب استراسبورگ و کتنره ایریشا پولیسن آلمان آل سر جوانان شرمزار کرن. انسیاتیفا گلیا روشلاتی کردستان دیار کرد که بو شرمزارکرنا کمپلویا ناودولتی او تجریدکرنا ریبر اوجلان وی 12 باجاران چالاکی بین الدارخستن او جبو ویکی جی بانک لتولیبونا چالاکیان کرد. انسیاتیفا گل آروشهلات کردستانی و بسلوگانا ام بهوره فاشیزم هلوشینن لگلک باجاران مشوخا پیشاندانان لدار بخه. انسیاتیف راگهاند کد 14 سباته ساعت نافورا 17 و چالاکی پیکورن و بانگا تولیبونه کر. دی داخویانیا انسیاتیفا گل آروشهلات ده وها تگوتن. دجمن بسالانه دخوازه داخوازن راوا این گلیمه لچار آلین کردستانی تنبگه. گل کرد بسالانه برنگکی واتدار و برومت لبر خود ده. دجمن لبر تکشونیه آزادی نیزه. لگوری داخوانیا انسیاتیفا گل آروشهلات کردستانی جهوده مچالاکیان وهانه. سنه میدان آزادی، سقز، مج میدان هلو برب میدان جمهوری و مریوان مج کولان شبرنگ برب کولان بنگهین و مهابات مج میدان شارداری برب چاره آزادی و بوکان میدان فرمانداری ارمیه میدان امام خوی کولان امام ماکو بولوارا رسالت کرمانشان میدان آزادی جوان رو مج گولان بهاداری برب میدان بسیج و شابات مج میدان امام برب میدان هدایت و ایلام مج چاره صدی برب میدان امام و قناخ داویت نکرنا چتین داعش ایدی بر بداویه و دچه شرفان قصد ده باخوز جورین ده به پیش دکون او جهل چتین جی تنکرنه نوچگانی ما هوشنگ حسن راگاند کو چته تن دی 1 کیلومتر چارگوشه ده آسیمانه شرفان جی سوزدن کو اوی هبونا چتین داعش چکداری نزیک ندور بداوی بکن. جیه گو دوهم بچعولد نری ایرو ام لورن. پشتی گو شروانن هزن سوریه دموکراتیک
ev dever jî ji nava gundê Baghozê ji destê çeteyên Daişê rezgar kirin. Dîsa jî çavê şervanan li devera biçûk amayiye dago bi temamî herêmê ji Daişê rezgar bikin. Ev nava gundê Baghozê ye. Dawî devera got Daeş tê de maye. Roj bi roj şervan pêş dikevin û deverên nû ji nava gund rezgar dikin. Lê çete heta ji wan tê dixwazin serkeftina şervanan dereng bihêlin. Ji erebeyên bombabarkirî heta bi kesên xwe kuj her bi ser çeperên şervanan de rê dikin. Qiyameta kuştiye wan çêbûn, cenazê wan ketin destê me de, silahê wan ket destê me de, ew êrîşa wan vala derket. Yani îdî çete em karijin bêjin xelas. Em ê li vir çeta xelas kin, em berî didin Efrînê. Wek me soz gelê vê de kirdabû, em ê soz gelê xwenî Efrînê ji din, em ê Efrînê rizgar bikin. Em dûnê da kirêt nahêlin. Ev şervan li ver amadekariyê xwe dikin da goberê xwe bidin eniyên herî pêş. Got heta dema amadekirina vê raporê Daeş tenê di 1 kilometreyê çarkoşe de maye. Ev şervan bilezin û dixwazin îro beriya sibe Daeş biqedînin. Di nava van şervanên gojînetewên cuda ne hesteke hevbeş heye. Ew jî hestê serkeftina li ser Daişê û têkbirina wê. خودی هنگ جین تنه جینی جو کلو دست چتاد مانه اوام انا قوتی خو حاضر دکن میوان جاج دست چتا بگرن ان شاء الله می اعلام بکن چتا خلاص دبن و امی في ملاتي هنگشی جوی ظلمه داعش درخن و ان شاء الله ما هندك باي هم شغلي صب دصب ان شاء الله خالصه و امی مزگینی بدن قلی حواله گشا. Balafirên koalîsyona navdewletî jî noqteyên çeteyan bombabaran dikin. Di encamê de ji dewleta xilafetê ya Iraq û Şamê Daeş niha di du kolanan de tenê maye. Ango sekeratên li ber mirinê dijî. Belê şerê tinekiriniyê bi çeteyên Daeş şêre bi hemû hêza xwe dewam dike koalîsyona navdewletî ya bi serkêşiya Amerîkayê jî têkildarî rewşa dawiyê şerê tinekirina çeteyên Daişê daxuyan yekdam. Berdevkî koalîsyonê şanrayên diyar kir ku şerê li dijî berekên dawiyên Daişê bi awayeke rêxistingirî û hêdî di doma û wiha got. Hîna zûya ku ji bo dawîkirina operasyona li dijî Daişê dembê diyar kirin. Çeteyên Daişê hîna dikare êrişên dijber jî pêk bîne. Kabusa sala 21 dewleta İslamiya Iraq û Şamê ango çeteyên Daişê li ber dawîbûnê û tinebûnê ye. Hêsên Sûriya Demokratîk qesedê ku ji hemû pêkhatên herêmê pêk tê çîrokeke din a berxwedaniyê li hemberî tarîtiya li bîra civakê zêde kiriye. Fermandariya qesedê jê ragihand ku tenê 1 kilometre çargoşe di bin dagirkeriya çeteyan de maye. Hevserokê konser rêveber a Koma Civakên Kurdistanê kecekê Cemîl Bayek diyar kir ku dewleta Tirk bi pêşgiriya Ewropa û Amerîkayê gefa êrişê li Rojavê Kurdistanê dixwe. Bayek hevdêtina di navbera Meclisa Sûriya Demokratîk meselê û rêveberiya Şamê jî weke encama perspektîva stratejîk jî binav kir. Hevserokê konseya rêvbera kecekê Cemîl Bayek gefên dewleta Tirk li dijî Rojava û danistandinê di navbera Mesedê û rêveberiya Şamê de ji kovara lower klasê re nirxand. Bayek li ser zêdebûna gefên dewleta Tirk ên li dijî Rojava û Bakurê Sûriyê îşaret bi van xalan kir. Li Başûrê Kurdistanê Kurd xwedî statûne, Bakurê Kurdistanê heta mirinê li ber xwe de. Hemû hewldanên qirkirinê yên dewleta Tirk bê encaman bi salana êrişî Bakur û Başûrê Kurdistanê dike. Niha jî berê xwe daye Rojava. Ji bo Kurd li wir nebin xwedî tu mafî hemû hêza xwe bikartîne. Bêguman ê hêzê dide dewleta Tirk û gefa êrişê li Rojava bixwe piştgiriya Amerîka û Ewropayê ye. Bi taybet di mijara aboriyê de Almanya destekdar rejima faşîst a AKP MHP. Eger ev piştgirî nebe tu hêza dewleta Tirk a êrişê tune ye. Rusya û Îran jî li gorî berjwendiyên xwe li pey firsendê ne ku destekê bidin dewleta Tirk. Bi vê desteka wan dewleta Tirk êrişî Kurdan dike. Têkildarî helwesta tevgera Kurd ji bo çareseriya alûziya li herêmê jî Bayek ev nirxandin kir. Projeya Rêberocalan a Xweseriya Demokratîk xeta me a çareseriyê ye. Em vê projeyê jî wiha dikarin pênase bikin. Rojhilata Navîna Demokratîk û Kurdistana Azad. Ev proje li dijî parçekirinê ye. Xweseriya Demokratîk ew sîstema ku her civak bi rengê azad xwe birêxistin dike, birê vedibe û bi civakên din re di nava yekitiyeke demokratîk de be. Mînaka li Rojava jî nîşaneya vê yekê ye.
نها ایراده سیاسی آل روژاوا لسر و بنگهه دخوازه پیوندیان بره و بریا شامره پیش بخه. او نه هلوستکه تاکتیکیه برو واجوه انجام پرسپکتیوه که استراتیژیکه. جبو اف پیوندی ریل بر چارەسەریە وکن هیزن سوریا دموکراتیک بروسیه ره دناوا دانستاندنه دنه. اف پیوندی بریا بریار امریکایا وکشینه هبو جدسپیک و حیا آستکه اتفاق ناکوکی و تیکوشین هبو. پشتی که امریکای گود از وکشم برنگکی خوزایی دانستاندن زیده تر بون. لخویای که روسیا دخوازه و هلوستا کردان وکی فرسندکی بکاربینه. دفکره که او کردان بخبن کنترول خواه. جویه که کرد به هزمانه. دوه هر کس باش زانبه که کردن لروژاوا نبتنینه. همو کردستان لپشتامانه. لباشروکا رای یا هریما بابی وسایته که بمبار کری تقییا ده انجام ده گلج کشتی و بریندار چیبون. چافکانین میدانی راگاندن کل نیزی دریه سنوری باشروکا رای یا گریدای هریما بابی وسایته که بمبار کری تقیام لوگوری آگاهی دسپیک جبر تقینی سه چتین دولتا ترکیه داگیر کر و 4 سیویلین دنابرا کشتی و برینداران دهنه. حتی نهات آلیان برپرسارتی تقینی نگرتیه سرخواه. باشاری بابی اوگون داورین وی جسالا 2016 و دبن داگرکریا دولتا ترکیه او چتین وی دیم. ارتشا ترک لباشروکا بامرنیا دو که دست به پرورده کرنا سی خوران دیکن. لگوری آژانس روشنویسی کشتی چافکانین هریمی گرتنه اف آگهی هاتنه پارو کرن. ارتشا ترکیه داگرکر لباررگاه خویا بامرنی هنگ کسین جهریمین با آرمانجا کو لدیش گریلین هپگی کار بکن پرورده دیکن. پرورده 8 روزان دوام دیگه او کسین جهرمی ین کو تکلیا وان با ارتشا ترکیه رحیه بجداری پرورده دبن. دوام پرورده آن دم جارین وکه جهک نقطه یک چاواتی تثبیتین او هر وکه دن تین داین. کسین تبلی پرورده دبن ره هاتیه گوتن کو به دمسال بهاری ره دبن ناوی کم کرنا کنگر او پنجارده در کون بجاهی او نقطه این گریلیان تثبیت بکن. لالیه که دنجی کسین کو تبلی خواه پیشاندانین لشیلادزی بونه هنجی تینه بنچاف کرن. لگوری آژانسا روشنویسی آسایش دهو که جوانه که بناوی آید رمزی سیدو لگل دو کسین دنین کو ناوی وان نهات زانین بسدما کو تبلی خواه پیشاندانین شیلادزی بونه هاتنه بنچاف کرن. هر سی جیل باجروکا سری یا سربس شیلادزی هاتنه بنچاف کرن او نهاتیه زانین کو برنه کودریم. گریلین هپگوی جاستاری دم سالا زوستان دجی چالکین خوین لدیجی ارتشا ترکیه داگرکر دوام دکن لسیده کانی ده انجام چالکیان ده 3 عسکر هاتن کشتن. ناوند راگاندن او چاپمنی یا هپگی تکلداری چالکین لدیجی ارتشا ترک اف آگاهی برای گشتیره پارو کرن. 11 سباتی لدیجی عسکرین لگری لیلکانی داگر کرنه چالکی هاتل دارخستن. ده انجامی ده هری کم 3 عسکر هاتن کشتن. دوی نافبری ده گریلا تیوی دیمنه چالکیا لگری لیلکان جوشاند. 11 سباتی لگری خرگولی یه نافچه چلی لیو او تفگره هلیکوپترین ارتشا ترک زیده بوم. گریلا بچکین گران لباررگین هلیکوپتران دان او ده انجامی ده نچار مانکو تفگره خواه رواستینن. تیکلداری هجمار کشتی و بریندارین ارتشا ترکیه داگرکرین لباررگه آگاهی نهاتن بدست خستن. دستلاتداری حکومت فاشیست یا AKP یا به ریوبریا خواب بویه بلا سری گلی باکوری کردستان و ترکیه هولد ده هلبجارتنا حریمی ده جاره کدن به فن و فوتان بسر بکوه جبرویه که زختین لسر خباتین هلبجارتنی ین هده پیشی زیده بویه ایدی با آوه که اشکری گفا کشتنی لاندامین هده پیشی تیخوارن. زختن حكومة فاشيست يا AKP اللي سرخباتن هدبين هالبجارتني زيادة دبن اللي إله هدبي لبهجايا تشاي جهي هالبجارتني بكر اللي بوليس وكي بن زابيتيان بهنجتا بدستورة قوستن كون بيراكرن وجبورا كرنا كونجي دم دانا هدبي ريفبري هدبي باجيري كرام إرجي درباري بويري داخفي وقود جبر كوي وندا بكن إيدي دترسن اللي تفيدا ترسي إيدي نينا گفو تندین لسر اندامو ریوبرین هدپی جی زیده دبن. افسروکی هدپی بری یه نافچه سلطان بیلی مهلز بوزدمیر دیار کر کو کسن خوکی استخبارات پیناسه کرن او تاجیز کرن و خواستن ببسی خوروها گود کسن گفل من خوارن گوتن ام جارکدن ببینن تو بچه هدپی امی گله بردن سریتا
هروها دبین کو قیدین هلبجیرین سخت درخستن هولی هاتن بنچاف کرن اللي سيرتي د انجام سردكرتنا مالان د سيكس هاتن بنچاف کرن هاتش كره کرن کو ج سيكسن هاتن بنچاف کرن دو جري وبرين هدف ين کو نيزي 10000 قيدين هلبجيرانين سخت درخستنا هولی جمال توران و اشرف تكينا دما باران لکوبانی دباره گلک زحمتی درد کevin پیشیا خلکی پشتی گلک گازنان شارداریا گل یا باجار دست به پروژه که برفره کر اندازیار دیار کرن کوی اف پروژه لسر 4 قوناقان پیکوره شینیجی به کیف خوشی پیشوازی لوی گاوا شارداریه دیکن. پروژه کلا دست بگیری مدخوص پروژه فاند آنی بوتان غربی در باسکی مزنترین پروژه خزمتگزاری لباجار کوبانی لسر استا باکوری سوریایی دست پی دبه. اندازیارن شرداری اف بود 2 سال لسر وی پروژه لیکولین دکن داکو شینی کوبانی جلهی و کمبونا آوا باران زراره نبینن. مزنترین پروژه خزمتگزاری یا کشرداری گل باجار کوبانی لسر استا روجاوی کردستانی دانیه پیشیاخا و حتانی 4 ماهان بداوی ببه. اف پروژه لسر 4 قوناغان و دریج بکه قوناغا یکی جی و 2 میلیون دلار تیدا بچنه اف پروژه جی به طیبتی باره دکشنه سر و یکی او کو دما کو باران لباشار کوبانی دوباره گلک لهی رادبن و الپیشا و لهیان جی بگشتی وره گرتنه پروژه جگورستان شهید دجله الباشوری کوبانی دست پی دبه و حتی کانیا کردان بداوی دبه لگوری آگاهیان و بقاسی 2 میلیون دلار لیوره خرج کرنه مرحلية كي جمع مشروع 4 مرحلة أنا وأنا تكليفي يعني 6 كيلومتر تكليفي تقريبا 2 مليون دولار يعني أمدين أقل حد 4 مه وتوري جور 6 مه بقدر تخبطان غربي يكجي تاخن هري زرار د مسألة كومبونا أولهية دا دبنا عند زيارة في بروجي بلانا وان أخلاص كرنا خلقي جوير وشي شروع ودكا بروج قنالك آفي بن عرده كار حتى 8 مليون نيف لتر آف راكي هاي بيشتي هات حساب كرن شوباندن جافاي باراني ايغوتي كوباني وامكارن مثلا فيضاناتي هندري كوباني امجي خلص من وخاصه تاخي بوطان غربي جي او ملت هاني قال لك افا باران جمان بلند به ده انجام لهي دا قال لك زرار الخلقي بون لغوري وان بقاصي 2 مليون زرار ديتن وده همان دميدا بدهان كس بون قربانين نچارا سركرنه جبر في شيني في غاوي باشتي بنن وبهيفينا ريل بيشيا زحمتيان وري گرتن لانه قال لك ينقوز كنا في ملاتي ينقوز كنا جي تشترنا بمشروع كي مازنا ام بي كيف خوش سؤال شو ليه هو نيفي باجوري مراكر في مشروع ام كيف خوش لغوري رايداران بقاسي حشتي جسدي بنسازيا كوباني د انجام شر اللي ديجي داعش دا هاتو برو خاندن جلورا سدما كومبونا آوي دسبيرن في يكي بپیک آنینا پروژین به ویرنگی هیویا خلکه ین جبو چارا سرکرنا همو پرسکریکین باجار زندی دبن. بله بینرین هجا 12 شباط جیب ویا وی بداوید و وام دبیجین حتی 13 شباط به نوچینو جاره کدنم لپیش بری و بن ببینن دنا و خیر و خوشی ده